Guys, welcome back to our channel. So karon, kauban ko si Kuya Janjan. Unsa giluto nimo? Saging. Gila na. Nagluto si Jog saging. Gila na. Oh, unya na. Kawa pa man to natakang. Saging. Saba. Uy, ya. Naputol na. Gibutang sa mixture og harina og so ito gibutang na tubig. Tubig pod. Yakad to. Bread Bread. crumbs. Rib crabs. Bread crumbs. Bread crumbs. Mana? So Guys, kan ko saging yun guys. nagluto mi og. Saging. Masunag. Ready na para i-fry. Ako ani mix. Ako butang banana. Kami yan na. Namutol bo. Mame. Naputol ani. Ano putol? Oh. Tagdae na. Luto na gyud. Asuha man ron. Guys, paamo dapil dalog to lilon. Kahoy man gud among sunod. Tayo mo sugyo di man kasol. Luto na. Kaya doon na mo. Di mi mahatag. Ay! Laki ka mo. Mawala man na. Na! Butang na. Ito anong mix. Ayos ah! Okay. Napay banana. Na. Na, kanin salin na ni mga bread crumbs. More bananas. Pagod Ito na dun. guys. Pagod man. Lagbang. Ah. Dama. Kansi. Tangan, yung balik ni Kaon. Amo may daw. Nabuwa mo sila. Kami na duha. Kansi 2. Yan gado guys. More? Na so guys dala. Gini kene. Yes. Yamalicious. Wait, to do making guys. I like it. But Please subscribe please subscribe you're making something too. to our Kami tanaw ninyo. kay kami tanaw ko ninyo. Tanaw ka nama. Tanaw ninyo mo. Tangan na ilo. Labo. Oh no. Wind. Anda guys, dali. Hello, mana may gluto. Dara mong product. Kasi nga na ni, banana, tempura. Banana tempo bola. Jangan. Manila. Napila. Manila. Dek kau ya. Ano siya? Kilawan ko no be? Sami ba? Oi. Ooh. Ooh. Wow. Crispy. Eh. Mmm.
Perfect na sana ay mga bata. Parihan ni Kuya Janjan. Mga banana. Unggoy ko. Ano ka? Unggoy ko. Unggoy ko na si Jakay. Mga isang banana. Natubod na. Our snack for today. Kisa yung request na nga magama ko ane. Ako. Ako. Tulo ni Jang request. Pero wa may wrapper. Ang ingla budangan. Diyan na may harina nga salin. Ug breadcrumbs. Vanilla. Ug Nutella. So nga ni lagi gama ni nami. Nah. Nami de. Manay ko eh. Wah. Ari da, pwede may kuhaan. Ay, nanay chocolate. Ay, Nutella daan. Ano? Oh, sticky guys. More and sticky.